abantu abarengere 300 abarumwa abakazi n'abashija irizoba baeshka hacishayi cya Nyeihanga mu district ya Rwampara okutunga obuhereza bwa busha kandi aha abantu abarukwika 351 nibo baceberwa siriimu kandi abandi batunga okuhumurizibwa. Then 351 tuyamu abantu bashatu abarwire kunka abantu abo kutwandikishanga abarwire tubehureza here center siriye yandisha baza kutunga obujanja bwabo. Robinson Muhindo kurwo mu kitongore cya A Hand Uganda nagira ngo omubaro muhango gw'abantu abashanga batine akakooko ka siriimu batunga okushomesebwa hakwerinda. Akakooko ka siriimu ko karamunika cyendera abantu batunga okushomesebwa akakooko nikaza kugenda baitu 27 akakooko nikija kuba kacyendire. Abakazi abarukikana na 5 nibo batunga obuhereza bwa family planning obutaru bumwe na bumwe. Omwe harimo bukatu, harimo bujuma, harimo ubuheto bwo muri Nyeihanga, harimo okwihamu obwo mu mukono. Nsima ab'ekitongore cya Radio West kwiza kutuhereza obuhereza ubuzima bwo kubasa kutuyamba mu maka gitu. Ehururege beshakire TV West, Radio West, A Hand Uganda, Uganda AIDS Commission n'ebindi bitongore. Omugandi bwa nyuma y'akakooko ka siriimu kujana nikeyongera eminyeto yo muri rukungire hijuru okongera kwerinda kureba tubakwatwa akakooko aka. Ebyona bigambiro RDC wa rukungire Steven Subuga obwabirajwe kire minisita w'ebyo kwerinda Jimuhwezi hamukoro aho district ya rukungire bayino bajaguzizo bari ya independence kandi mikoreje biro muri Buyanja Town Council muri Rukungiri district. You know, the president, he had said that HIV/AIDS new infections, okay, should end by 2030. Today, there are so many new infections. Out of 100, 65 are girls. Sanitation, wotareberire ebyatogire ti erigenda ejora nebasa kurete bizubu ushange bintu bingi byafu. Uganda ekatandika kwedeje ko mwaka gwa 2022 kandi izoberi nerizaguza burubiro 9 byo ku 10 buri mwaka. Gasha kwa Susan Charles Sima na Dan Basibi.